azkenean enpresa munduan personei erantzukizuna eskatzen zaie, baina askatasun gutxi ematen zaie. Gure eslogan handiena da askatasuna eta erantzukizuna. Askatasuna eman eta erantzukizuna eskatu. Eta praktikak eta azkeneko 5 urtetako ibilbideak esaten digu, espero gonduen bezala, 500 personako antolakuntza batean, 500 lagunei askatasuna ematen baldin bazaie, proiektuak bere osotasunean jasotzen duena, ematen duena baina asko gehiago dela. Nahi ez duen zero guztiekin bidertuta. Beraz, lehenengo puntua hanpon aplikatzen ari garena askatasuna ematea, eta baita ere normaletik kanpo dagoen erantzukizun nivelak ematea, edo banatzea jendearen. Partaidetza eta kooperazioa, kooperatibismoaren oinarrian daude, eta hau kooperatibismoaren oinarrietara bueltatzeko alegin bat besterik ez da. Hemen helburua ez da lanean 8 ordu egotea, baizik eta lanean talde bakoitzak dauzkan helburuak betetzea. Malgutasunez eta flexibilitatez. Eta zer laguntzen du? Planifikazioetan, gero planifikazio hori burutuko duten personek parte hartzea, eta planifikazio hori adostutakoa izatea horrek bermatzen du, gero lantalde bakoitzak bere helburuak bete behar dituenen konpromiso maila altua baitatea, baina baita ere jakitea talde bakoitzak aste horretan edo egun horretan zen muga auki behar ditun, lanetik kanpora norberak zer gauza auki behar ditun, eta hori dana, ingredizio hori dana geltzean jarrita, batua izatea, enpresak dauzkan helburuak. Entre ser emprendedor y ser deportista. Todos y todas tenemos una serie de potencialidades que si no trabajamos y que si no descubrimos, no las vamos a poder rentabilizar, no las vamos a poder compartir. Y de hecho, nosotros nos gusta decir que somos como entrenadores de estos emprendedores, ¿no? Bueno, pues si todos tenemos esos talentos y los tenemos ocultos y no los ponemos y compartimos, que era una de las cosas que decía José María antes, que hay que compartir, hay que no tener miedo a transferir lo que estamos haciendo, sino a ponerlo en este caso, en esta jornada, para poder hablar de ello. Y que no nos olvidemos que los emprendedores son personas, a veces, en algunos organismos y tal como están pasando los tiempos, parece que son planes de viabilidad, cuentas de resultados, planillas interminables de personal. Son personas que son padres, que son madres, que tienen debilidades, que tienen momentos de flaqueza, momentos de alegría, y que gracias a ellos y a ellas estamos pues fomentando pues esa red social de personas. Y el recorrido más característico, más típico, y otra vez dentro del ámbito de Mondragón, es que hemos pasado de ocupar puestos en el área financiera a ocupar puestos en el área de recursos humanos, y en estos momentos estamos en el área de gestión comercial y en el área de calidad y medio ambiente. Ese es un recorrido típico. Si analizamos el panel de las personas que ocupan los puestos directivos en las cooperativas, pues muchas mujeres están en el área financiera, muchas ocupan el área de recursos humanos y unas cuantas ya están en el tercer nivel. Bueno, ikastola sortu zanean, orduko gurasoak bi helburu izan zituen buruan. Hor dituzue idatzita, bata zan heziketa euskalduna eta euskal kulturaren inguruan eskaintzea, eta bigarren helburua izan zen kalitatezko hezkuntza, pedagogi baldintzaile eta eskatzailearen bitartez. Argi dagoena da, gaur egun bi helburu hauek oso indarrian ditugula, baina gure hezkuntza proiektua da, edozein ikastetxe eta ikastetxe guztio izan behar dugun, derrigorrean izan behar dugun dokumentu zaiko bat, gure hezkuntza proiektuak baita dio, neskan mutien arteko eskubideen berdintasuna bultzatu behar dugula,